Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila-ke. Manje ngicela kuwe laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke lapho ucindezele-ke ibhathini subscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje, awukhiphishe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi-ke uyithole zonke-ke iy'ndaba esikulethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje. So ongakwenza-ke nje lapho ucindezele ibhathini subscribe njengamanje-ke udaba ekulethele lona namhlanje ukuthi-ke sekuvele-ke itulo-ke le-ANC laphana-ke lokuthola-ke amavoti or indlela ekhankasa-ke ngayo-ke laphana-ke njengoba sonke sazi impela ukuthi-ke kushubile-ke impela-ke impi ibhekwe phakathi-ke kwe-ANC ne-MK kwabantu-ke abazowina-ke ukhetho-ke nombani-ke laphana-ke unyuse amasokisi indlela-ke akhankasa-ke ngayo-ke. Mina ngikudlalela-ke ividiyo-ke yale ntombazane uzizwele nje indlela nje eveza-ke laphana indlela-ke i-ANC ikhankasa-ke ngayo-ke laphana-ke. Ngizocela laphana ukuthi masuzwile-ke le video ngena ama-comment section-ke ufike ubhale umbono wakho ngalo daba ukuthi ngabe bazophumelela yini-ke ngayo-ke le ndlela abakhankasa-ke ngayo-ke laphana-ke abe-ANC na-ke masicinisa nebhathini nje subscribe akubizi imali komenti-ke elimnyama le video-ke awuyithokozele. Uyabona-ke manje i-strategy sokugcina sebezosisebenzisa kwagogo ukugqokisa ama-celebrity iy'kibha zaRamaphosa. Uzobona inqwaba abaculi obathandayo, wenziwa amagigi, beyongena estadium, ubone bejayiva bethi nesikibha saRamaphosa. Uze udawuthe ukuthi hayibo, shuthi u-ANC ngampela usaphila, nabo bani. Ayi ngeke, ngibuyele emumva mina, ayikho nje lento ukuthi u-ANC uyafa. I-strategy leso. Angithi bangama-influencer, uzo-influenceka-ke nawe. Nansi-ke ingozi lapha ekhona, abayigqokile mahhala, bazokuyigqoka mahhala, bazokhokhelwa bona. Bazothola amagigi bona ngokuthi bebonakala ukuthi basaku-ANC. Imali kuma-bank balance abo izobe ikhona, amagigi. Wena uzobuyela laphaya, siluze ubuyele endlaleni.